بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتك وشقا وش دارقا الله سبحانه وتعالى ما رشمار توفيق بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته سنته زندقية هما داب انجام بدیم هما زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زندگ بی تمشم زندگ کوشش کنه همه زندگ ببی همه طریقه ببی همه رسول الله صلی الله علیه و سلم دوستی مشم دل توکا محکم ببی آی هر کاری کتام دل توکا باذن الله عز وجل شیرنی ببی و هر چیزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوست نداشته بغضی کتامه دل توکا هنچو گران ببی بغض ببی مکروه ببی. ما شما پیسریگه سلسله مرچی 58 ما شما زانت رسول الله صلی الله علیه و سلم رد جنگ احد آت که لحتی مردم گوشت یا رسول الله می گو ما راه بده لحتی امراه ما را اسلام دینا سوج دیا تبلیغ كان إسلاما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لهتي مردم آت عضل وقارة شي بني لحيان مردمة شو درميان مكة ومدينة نشتغان هذيل مردمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شاش نفر راه دا شان قوما ما شما زانت شان كيسا چتوبي شان چتوب غدركو خيانتكو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مقصدهم شماغرين كبزي كنه ري مكة بوهاي كنه فچيشان ثي هما أول برا شهيد بي وياكي راندا شهيد بي دو نفر تونتشان برا مكة بوها كنه ياكي حارث چوكان بوهازو وياكي هما صفوان ابن أمية بوهازو وشتي من بيت بيري من بيت واسطي كشوم زيد بن الدثنة صفوان زو حارث چوك پچاك جنگ هور بتندرو بوهاي زو خبيب بن عدي ما شما هكي سازانت خبيب بن عدي چتو كشاك بي وهمي روتا كشانتي برانتي چهرما داري كنا تنعيما گوشتي من يك موسي بداية وترى صاب كنو بيسر كشاقا موسي داتي تيزين آسيني چو کار چتابيني همه وقتی آنشان چوک کسانی چوک که گوکو کو آد کمشی کوتا نشت درستان ترسید گوشته حتما یه چوکا کشی پیسر اوت مرگا اوت بیرا درو ترسگا لگتا فرنده گوشتی شما حالا ما یه چوکا کشم ما هجبر چون غدر نکنه شما من یه کارچ داتا من لوٹتن یکی شما کتا ما هجبر چون غدر نکنه یه چوکا کشم وراندا وش ما عجيب بتجه همي لوق مردم وشا ما عجيب بتجه ما دي تا هنگور تازين ترين يقوم بتا ورقا بتا هنگور ويه مكة دراهي ملكان دا هنگور نبتا نان يستين دا ما دي تا هنچي هنگور ما جوز كتا هنگور چكو وش الله من روزيك داتا فين يكي مردم راندا دروكات سنتي وان بيسر مرقا ما شما زانت يه سنت اولی مسلمان دوی رکعت وان تامی خبیبا رنده همی دعای لوٹه ها چست کو داران سرا لوٹم کشانتی ابو سفیان گوشی تو راضیه تی جاگاه محمد صلی الله علیه وسلم ببی تو آزات ببه وشی من کسمه به خدای من راضی نیو رسول الله صلى الله عليه من برون وت ملكا وت جاگاها وت چوکان که ربنندون واشیان آب ورون شرین زندگی بکنو ودا آزاتی زندگی بکنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون تجيب لقيتي اي پادا هر رسول الله صلى الله عليه وسلم وش يا خبيب من كنت تجي من لاقي وتوازات من قبول نكنو من كسم بخدايا قبول نكنو رند ابو سفيان قشي شيء عجيبين دوستي رسول الله محمد دو اصحاب محمد امره شو دوست داره همشن سهر همشن قشي فرند همي جاگاه الوتم كشانتي همي دعاي الوته وهمي شيري جتي
لست أبالي حين أقتل مسلما. هيك من دلنا يا ما هرب إسلام سرا كشك ببون. على أي جنب، بخاري روايات على أي شق كان في الله مصرعي. أرداب من كشي من راه من هرب من كشاك في سبيل الله به. همي جاغا خبيب رضي الله عنه شهيد بي. آدومي مردم يكي وقتات آدومي مردم كيات بئر معونة نامني يكي نامني أبو عامر أبو البراء عامر بن مالك إشياتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتنا إسلامي قبول نكو، لكن يك هدية چیزی قوانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطه. رانده گوشت يا رسول الله هربتو مردما وتيغان راه ده تبلیغ اسلام نجده می ملکا من ميار کنو وتي من نينو يكي شان سرا حمله بكن يا شان راحت بكن مهمي ملك ماشو مسترو گوشت من نجد مردمان سرا ترسو مصحب گوشت يشم من ميارا يكي شان كرا نروته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم راهده هبتاد نفر شان نام قراء همي حافظا قرآن وان وكا نيكي مردمان نيكي صحابين درو همي أنصاره هبتاد نفري. رسول الله صلى الله عليه وسلم راهده و عامر بن مالك وما بلشنگ بند راهين اجدان ملكي بلاهين براهين ملكي چهر يك بازار يك ملكي رو تبليغ كا اسلام شنكنا اسلام ظاهر كنا قرآن وانا مردما سرا. فهمش امراه كتا درات كاي هبتان نفر شان مستر رسول الله صلى الله عليه وسلم منذر ابن عمركو. بدنا هيا كتابي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي نامني حرام بن ملحان اشي كتابي داتي واشت ياك ملك تجيب كماشي مزنية اشي هم برازات بي واشت نامني عامر بن الطفيل واشت يه كاغدا برو همشيا بداية من دات تبليغ كنقام اسلاما بلكي الله سبحانه وتعالى هداية دا قبول كاسلاما. فشو تهمي راها مدينة دير شو نزيك بتوت بازارا آت كهمي بازارا وتي بازارا بني عامرة طفيل نيشتا هم ده همي رندا درات كهمي كاغد والا صحابي حرام بن ملحان كاغد يزو دقدو نفري امراهكو شو تهمي الطفيل ابن عامر كرا بيسر مان بيقا همشي الوقات وين نفري پوشتا گوشتش ما بننده پوشتا هربا من كاغدي قبول كو اسلامي قبول كو نه شما بیای هربا شما گنده انه اشان بروسانیه هربا من اذیت کو یا منی کشت شما بلتونه واپس بروي. فوشتاتا دير انتظاركو حرام وابن ملحان كاغدي آتك وشتي ما آتكو كان رسول الله طرفه صلى الله عليه وسلم من شمار دعوت كانوا اسلاما قرآن وانو من قبول بكنو يه كاغدي رسول الله كاغدي زو رنده اشاره کو مردمی پشتا کارچی بجنی زحمه بجنی پشت نیمگا. فآت کا مردم چه پشت نیمگا شی نام جبار ابن سلمی کارچی زو جتی چه پشت نیمگا همه کارچ لاپا درات زحمه بلاهی لاپی درات. هون گرمه حرام بن دست چویر کو دی دست درو هونین بی زحم دومی لاپا درات که هنشو خوشحال بي يهون باكتا وديما واشتي فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة منا قسم بخدايا هما كعبة رب هما كعبة الله كعبة يعني وات الله كعبة رب الله وات منا قسم بخدايا ما كاميابتو من فزت ورب الكعبة ما كاميابتو قسم بخدايا ما كاميابتو. فتشي عشان دراهي أمنيات همي بتا دراهي خيال همي بتا ما كدي الله سبحانه وتعالى ما توفيق بدا ما شهيد بين كجا شهيد همي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة راهداته همي شهادات إسلام تبليغ واسطة همي شهادات همي دين خدمة واسطة واشتي فزت ورب الكعبة همي مردما جات كوشت عجيب بي ماشي جات ما كوشت مورت مرقت وكان وشي ما كاميابتم ها وقسم وما يك من كاميايو
رنده جوستی کو گوشتی پرچی شیعه چیو گوشتی یه مسلمانم شان کامیایی همی شهادته اما شان زندگی شرعی آخرته رند مرگا همی اثری کو بچه یه دعوت یه کلمه اثر کو دعوتی بی رد امشیا چو مردم مسلمان بی جبار بن سلمی درات شو مدینه رسول الله کرا گوشت ملحان حرام بن ملحان قاتل منو چشی گوشته ما اتکگو اسلام اسلامي كو شهادتي وانت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يدوينا دي هاو ما مردم غار بيتا ما مردم امراه نيات زانتشان غدر كتا خيانات كتا گوشت ما شما واپس رين ما شما رين واپس وت مردمان كرا يا رين مدينه يشيا غدر كتا فايشيا جوستی کو پیسرتیب که امراه که گوشت من امراه انچو نفره هفتاد نفرم یکی گوما ابو البراء عامر بن مالک گوما فیشیا مردم توار جتن گوشت بیارم یه بزنی فرصتی هفتاد نفر ما شما را کشینه یه وقت قوم مردم گوشت اینما قبول نکنه یه مردم دروم یکه میارن یشی میوت مردمه که ماشی مردمه ماشی نتونه شی میاره پروشیم شی انگار کتن شد دیگه قبیله که را یه قبیله بنی سلیمه 3-4 قبیله شوت همشان که را گوشت برینو چی حبری هسته ماشان کشه یه قبیله یکی رعله یکی ذکوانه یکی عصیه یه سیین قبیله فخذه چه بنی عامره چه بنی سلیمه فایجی امراه کتا راندوات که همشان که را دوره کتا لیشان کوشش کو جهاد بکنه درو کشک بیتا یه صحابه درو شهید بیتا یاکی چشان سرات که نعملی کعب بن زید ساک زهم تاب تورا هم دا بیهوش بی کبت گو شهیدان گوما رانده یه مردم واپس کن دوین گنده مرگن آزمان بال کنگن گوشته حتمه دا چیزی هستیم رانده آد دیتیشان مردم درو شهیدن یه درو کشک بیتگن یه دو نفرتن یکی عمر بن امیه الضمریه وياكي اما دوميقا منذر بن عقبة منذر بن عقبة زهمي كاشي جانجي كو همدها شهيد بي عمر بن أمية الضمري همي مردكا طفيل بن عمرو جبت زانتي يمكا مدينة مردمناي شي يكين بامينة يكين قبيلة آزاتكو وش تبرو آزاته من ماتا يك كولي كتما يك نوكري آزات كنو تو من مات كولة متر آزات كتاب فدرات كعمر بن أمية الضمري يا صحابة يا ها درستا قشت يا رب يا الله ما شيء واقع كابتن شيء ميتي كابتن بس ما بيغمبرا ما هبر حالا ما يغمبرسيه فالله عز وجل همشان هبر حال بورسينت جبرائيل زريا رسول الله صلى الله عليه وسلم يك آيتي يك قرآن منسوخ يعني لكن وهدي آيتي قرآن مسلمانا تلاوتكو إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه يهم يك آيتي تلاوت بالتقى يك وقتي فيه خبر يا هال الله سبحانه وتعالى رسينت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خبر عمرو بن أمية الضمري دراتك آزاتكو وياكي هما ماش مازانت كعب بن زيد شي تابتورة ساق زهمية راندا پادات دیتی درو مردم کشک بیتگن کم داد بیها شی واپس شو مدینه یه دوی نفر سرات کن چه هبتا دی نفره عمرو بن امیه الضمری آت که همی راها نیم راها رسید دیتی دو مردمه همی قبیله مردمه چه مدینه پیدا گن یه دوی مردم چه مدینه پیدا گن شتگن رسول الله کرا رسول الله عهدی داتگن قراری داتگن امنی داتگن شمارا امن مسلمان شما را نکشن مسلمان شما را اذیت نکنه یه دوی نفر فرأی عمرو بن امیه نزانت فآت دره چیرا نشتگه یه دوی نفر آت که هم ده هور نشته فعمرو بن امیه بنظر گوشت شما که گوشت ما فلانی مردم همه مردم عامر بن طفیل اشیا هجوم که همه دوی نفری کشته گوشتی ما دشمنه کمس ما چشان لحتی بکشه یه دوی نفر هم دنجتن کشته شان شتقدر رسول الله عهد داتك امانت داتك فاتك مدينه رسينتي وتارا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدوين خبر هور آتك آشش نفر ودا كشك بتا مكة يه هبتادي نفر إذا كشك بتا نجد وقتا نجد ملكا بأنداز رسول الله صلى الله عليه وسلم درد بيشان كشكا إشان غد خيانتك وما كشك بتا بميار كشك بتا رسول الله صلى الله عليه وسلم راه داتن تبليغ دينا نصيحتكنا إسلام شنك بكنا يه غدر يه خيانتك وما كشك بتا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يه ساعته يك سنتي عظيمه سنتي بايد مشما يه سنتها زندگ کنه رسول الله قنوتي وانت نماز توكا پنچه نمازا قنوتي کو يعني هر بچه مصیبتی که مسلمانان سرا مسلمان مردم کشک بن بی میار ظلم کشک ببن گناه مبی در کپنوت روزی واسطه در کپنوت کار واسطه در کپنوت هارا عفت بکنه وتی مردمان مثل پیت چوکا مثل زندگی همشان زندگی دنباله ببن حلال گوما واشین روزی گوما رانده دک ظالم بیایشان سر اعتدا بکنه دک ظالم بیایشان بکشن دک ظالم بیایشان اذیت کنه تبتور بکنه یه جاگاه سنته مردم پنچین وقت نماز دعا قنوت بلوٹی شرطنین سلاح شرطنین چیز انسان دنیا توکا گو الله و تعالی توجه بك گو الله و تعالی لیتینی گو الله و تبریات بك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي كاملة دعاء قنوت الوتي دعاء الوتي همشان سراب رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله دعاء الوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد الوتي الله كماك الوتي الله فيش ما نيك سنته هر جاگاه هر ملك شيء واقع كبت سنته مردم قنوت بك وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح واتك ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى قبض يعني رسول الله قنوتا مستمر بي شيء واقع كبتته هما وحدي رسول الله وفات بتيه سنتي انقارنا كتا يعني هربا هميشه شيء واقعي كبي شيء واقعي بي مسلمان توكا مظلوم مسلمان كشك با مسلمانان سرا حملات ببا ظالم آيان سرا اعتداء بكنا سنة دعاء بلوتا قنوت بكنا وتر نمازا قنوت بكنا فرزين نمازا قنوت بكنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله قشي هربا مصيبت كايته مسلمانان سرا بايد تضرع بكنا دعاء بلوتا بريات بكنا الله نيمقا كي كماك دا جوز الله كي توني ناصر دا وما النصر إلا من عند الله ناصر كماك شاء الله ترفه هيك كس توني نتوني بياري جوز الله سبحانه وتعالى فيشيك مزني سنتي بايد مسلماني پابند ببان ملا مسيطاني پابند ببان تو تهنا نماز كده پابند ببي جنين تهنا نماز كده پابند بدعا بلوتي نماز توكا يا الله سبحانه وتعالى ظالمان اشراران ها نجاه بدا چه مسلمانا پناه بدا مسلمانا چه كماك بدا مستضعفان فقير مردما فهي سنتي عظيمة سنتي راد يه أمر بن عمية الضمري آت كرست مدينة كسيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدو نفر كشت چطوري نفره گوشت يه نفر چوچي گوشت رسول الله تا ما كشتنا يه ما عهد داتگا ما امانت داتگا لهمه سببا ما إشان هون بهايا ديون مشان هون هرچی هون بهايا شاني ما مجبور شان ديون ما چي شا عهد داتا ما امانت داتا باللي فلاني مردمه هما قاتل مردمه هبتاد نفري كشت مسلمانا باللي اي مردمه لكن موت عهدا وت امانتا نبروشون فرسول الله صلى الله عليه وسلم وشتي منا قو يهودا ياك مزني اتفاقي هسته هربا مارات شي مشكله كبيت هون كبي آمارا کمکن هربا آیان هون کپی ما آیان کمکنه همه هبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوٹی پیسا و جمع کن يدوي مردمان هونا بدا واشتي رسول الله واشتي برينو بني نظيرة يهودا هم بلوت بهرا بدا فدراتك رسول الله صلى الله عليه وسلم دوسا امراه يقونه كصحابه ابو بكر يقونه عمر يقونه علي بن ابي طالب يقونه دوسا انصار يقونه شتا يهودان بازار بني النظيرة
وش درستان ترحيبكو أبا القاسم أبا القاسم أهلا وسهلا تواتك بملكاتك كاليا تشيركو نندين تي سرجا أرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نشت ما صحابة نشتا قشت خير يا أبا القاسم توتشياتك قشت مااتك قون يا هبر بتا شما وتبهرا يدوين نفرا ما هون شان هون ادايش ما وتبهرا چیزی بده قشت ما حاضره هرچی تو قشه ما بهر چونچکه ما ایده و رسول تو بنند انشاءالله ما وتبهسوان پولان جمع کنه نندين تي رسول الله صلى الله عليه وسلم رنده شتن پوشتا وتا شعورك وقوشتي چیم مناسبت چیم واقع شرطری مار نرسی که رایته هنی روته بانسرا رسول الله نگندگه رو بانسرا چه بانسرا یک مزنی دو که بلاهی داته دوری دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بالمري باللي كشاق بي فياكي بادات نامني عمرو بن جحاش عمرو بن جحاش من هلا هو عمرو بن جحاش بادات يهودي قوشت من چست کنو من رو همه دوكي همه جانتري دوكي بلاهي چست کوشو بان سرا رو همه چپوش نمگاات یہ وتا نشتگا هنچه خبر کنه واشی هنچه توصیب کنه ما حاضره هرچه ما بحر بید تو بس بگوش چین چوکه ما ات بحرا ود دیم و همه خبره آیی پادات رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیک بیلوتی آیی رسول الله یہ دوکا بلاهینا ها تلار دور بدا رسول الله صلی الله علیه وسلم سربانا جبرائیل آت کشتی یا محمد قم برو بادا بروت مدينة بادات رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما شو فدراهي مردمان وشت حدما روتين كلا ديم شو دي داسته كايت بدا كايت انتظار صحابة نشتغى انتظار كوبيا واد يهود انتظار كنا محمد كوش ابو القاسم كوش راند هبرات ياكيات كش مدينة كوش رسول الله مدينة واتك يدرو باداتك صحابة همودا نشتكتر شوتا يهودا دلا شك كتو بادات شو رند رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جماعة كتان قوشت بيا إشان مقصد چو بيتا أحد إشان پروشت إشان مقصد كشاك بيتا الله سبحانه وتعالى من أقوى جبرائيل من هالدا يه قصة عمرو بن جحاش راه داتا يدوكي مش سرباني دور دايا فمحمد بن مسلمي راه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوشت بيا شما غدر كتا شما خيانات كتا شما را 10 روز مهلته چه یه ملکا بازار در بکپه یه مدینه بازار در کپه 10 روز شما مهلتن شما لوگ شما جاگاد آدگه چیز درو غنیمت مسلمانان واسطه گوشت ما چیه کو گوشت شما یه کتا شومان بتزانته هم یه کار ما کو یه شور ما کو رنده ما چطور بکنه ملکا ویل بکنه آد کما منافقان مستر عبدالله بن ابی بن سلول گوشت ما تورسه مروه من وت مردم 2000 نفرم و بني عامر بن طفيل همه مردم 70 نفر رسول الله کشته ما همه گوشته شی هم بازی جيش لشکری کاری ما درو امراه بش ما کمک هیچ ما ترسه چه محمد چه رسول الله چه صحابه ما ترسه بگوشه شما بگوشه شما را جوابه هر چی کنه بکن فاش همه جواب دا گوشتی یا محمد ترى جوابه هر چی کنه بکن ما در نکپه فرسول الله صلى الله عليه وسلم همه جوابات گوشتی الله اکبر ها الله اكبر يهود دراتك يهود دراتك خلاص الله اكبر يهود دراتك صلى الله عليه وسلم رسول الله قوشت صحابه بادايره آت كرست رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه وتلاشكر درو تات كمان بيتن كلاتان توكا باب كوبل شتا كلاتان سراتير كمان گو گوشتاتگه همو دوشتاتگه مرچی باندا يه شماره لفظ كتا مشمع كمك مشمع مرابه ها الله سبحانه وتعالى يك سورتي كاملة همشان نام سورة الحشر شي سورة الحشر وشنتها سورة بني النظير سورتي كاملة همشان قصة همشان واقعة چطور منافقان گوشان مروي ماشمه امراه رنده همي وقت ها جنگ وقت شروبي درو تابتن چير داتا وتارا فرسول الله صلى الله عليه وسلم 15 روز همشان محاصره کو دوره کو رنده دل جنبتا يكيم بتا ما درو كشاك بين بيا بيسرا صلح كان رسول الله كامس وترى باتشاينه قتلا قلت يا رسول الله ما ركبول لي ما رمكوش ما دار كبيره قلت ما دار كبي بروي شما را اجازه
ها انچو روچ شمارا مهلته درب كبي بروي وسلاحها شمارا اجازه نیه سلاح ودكوما بره نه زهم بره نه ستون بره هر چیزی سلاح شمارا اجازه نیه سلاح هم ده مسلمانان غنیمته شما لوک جاگاه مسلمانان غنیمته شما درهچ باگ مسلمانان غنیمته شما وقت آزاته هر نپری یک بار هشتری بزیری و لوک سامانا فشان گوشتی اینچو روچ مهلدی تاتا رسول الله درستا گو بیا ما شما و تلوگا درستا پروشن و چاتان باردهیم و درهچان برن دراهن چیزا حراب کنه پیسر وقا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار راندا درات که چایشان نیم شو خیبره و نیم چایشان شتا شاما اذرعاتا الله سبحانه وتعالى يه مسلمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجات دا چایشان شهر شريرا والله سبحانه وتعالى يه يهود كامل درات که يكي يهود سرات که بني قريظة يه اگا مدينة وكايا اگا يه ساعتا چه ساعتا خيانات نكتا لكن ديما هنچو خيانات كنا چو بيسريگين يهودا خيانات كتا ان شاء الله ديم حلقة يا بيان كنا ودقي بقيات قصة صلى الله عليه وآله وسلم والله تعالى أعلم.